Nafikiri kuya kwa. Ni shida gani kule? Yes, ile tu nilikuwa na phone. Ya tuko kote ya hero, watu iko nakimbia, bibi watoka kama kule ma OPRP. Simamesha kwanza. Chef, monsieur, kuya kwanza. Kuya kwanza baba. Ni shida gani? Nini wasoda kukimbia ndio wanaleta alerte, ase kama imekuwa nguvu ndio wanarudia na mamoto. Wasoda ndio wanakimbia ndio wana watu wa kule ndio wanakishuka. Naona balakimbia. Hapa kabisa Kanyaruchinya ni hatari. Wasoda wanaanza kimbia na population yote inaanza kimbia. Wane ni hatari kabisa. Hapa karibu na Goma hapa. Maana hapa ni hatari. Wane tuombe Mungu tuju. Wasoda wanaweza tokea kule Kanyaruchinya, Kibati, bako nakimbia kwa moto. Hatuona shari zetu kama zimerudia na hatuona magari kazi zinarudia. Wasoda tu bako moto ndio bako nakimbia na baraia wote bako nashukia mji wa Goma. Hapa ni grave kabisa basi. Tunaviachia Mungu vingine, hakuna tena vya kufanya kosi. Bidasubirwaho twamaze guterwa mu mujyi wacu. Basirikare bacu, bajepe bacu, murabe maso mucunga umutekano mu mujyi wacu wa Goma. Babitangaje inshuro nyinshi ko bafite gahunda yo gufata imijyi yose igize igihugu cyacu. Niyo mpamvu ubu ngubu turi gusaba buri musirikare wacu kwitanga no gushaka uburyo tubaha ibikoresho kugira ngo mudakomeza gutsindwa runo rugamba mugafatanwa umujyi ukomeye cyane wa Goma. Turi gutakambira Imana, tugatakambira abantu bagiye batandukanye bafite icyo badufasha mu kugira ngo tutaza gufatanwa uyu mujyi wa Goma. Abasirikare bamaze kwerekana imbaraga nkeya bakadusebereza igihugu bagahunga urugamba, ndabagaye cyane n'ibigwari. Abasirikare twabonye ku mbuga nkoranyambaga bahunga igihugu cyabo, bahunga imirwano, abo basirikare ntago ari abasirikare b'abanyamwuga, abo basirikare nabo kugawa. Ndetse turasaba guverinoma yacu ko yagira ikikora igahana abo basirikare bakomeje kwerekana ubugwari bahunga amasasu y'umwanzi. Ibintu byamaze kurenga indi ntera, ibintu byafashe indi ntera mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage batuye mu mujyi wa Goma ari abo gusabirwa cyane, dore ko bari guhunga mu gihe bari kwikanga urusasu rwa M23. Ndetse ubu ngubu amakuru ababaje cyane ari guturuka muri kino gihugu ari kuvuga ko ingabo za FARDC nyuma yo guhunga urugamba ziri kwadukira abaturage zikabatwika abandi zikabica. Ni ibintu bibabaje cyane muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tukaba turi gushakisha amakuru avuye kuri tele. Ubu tukaba dushaka kuvugana n'umuntu uri mu gihugu cya Goma ngo atubwire uko byifashe. Ndetse ubu ngubu ibintu bikaba bimeze nabi, aho twagerageje kumuhamagara ariko telefone ye ikaba itari gucamo. Abenshi bakaba bari kuvuga ko muri kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamaze kudogera muri kino gitondo cyo kuri uyu munsi, aho imirwano ikomeje gufata indi ntera, abantu batangira kwicwa, abandi bakizwa n'amaguru bata ibyabo bagahunga.
ibintu bigeze aho umuntu wese atakwifuza kuba yatekereza ko byaba kuri mugenzi we. Ubu ngubu imirwano ikaba igiye kuburira mu mujyi wa Goma nk'uko tubikesha ikinyamakuru mpuzamahanga RFI, kikaba cyavuze ko nyuma y'uko abasirikare ba FARDC bahunze n'abaturage bagahunga, ubu ngubu urusasu ruri kumvikana mu mujyi wa Goma, ndetse ubu ngubu abantu benshi bakaba batangiye kugira ubwoba bibaza bati ese intambara iraza kurangira gute niba urusasu rukomeje gutera ubwoba isi yose. Kivuga kuri iyi nkuru, impunzi z'abanyekongo zatangiye kugera mu Rwanda zihunga imirwano ibera ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri aya masaha zirimo kwinjira mu karere ka Rubavu mu mirenge ya Bugeshi na Busasamana. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Gloria Tuyishime. Wiriwe neza. Aho uherereye urahabona iki? Ahaherereye ni ku mupaka w'u Rwanda na Kongo, aho bita Kabuhanga, ni mu karere ka Rubavu. Ziri kuva muri Kongo kubera nyine imirwano iri kuhabera, amasaha y'udaca, hanyuma kuva muri Kongo ziza mu Rwanda, hanyuma nyine hari kuba igikorwa cyo kwakira nyine impunzi bikorwa n'abayobozi b'utugari b'imidugudu kugira ngo babashe gutuzwa, babashe kubona aho kuba. Ako karere umaze kuvugaho ka Buhanga biravugwa yuko kamaze kwigarurirwa n'ingabo z'umutwe wa M23. Abo bahunga mwashoboye kuvugana, hari icyo bakubwiye ku byerekeye imirwano yahabereye n'icyo mu by'ukuri uwo barimo guhunga uwo ari we? Yego, murakoze cyane. Twaganiriye na bamwe muri bo, bambwiye ko nyine bari kuvuga amasasu, bambwiye ko baje mu masaha ya saa munani, saa cyenda, bambwiye ko bari kuvuga amasasu, bari bumvisha ngo noneho babaye menshi cyane. Hanyuma nyine batangira guta ibyabo, deja nta n'ikintu bazanye, nta n'ikintu bagendanye, bumvishe bikomeye cyane. Hanyuma aba ari bwo baza, ntabwo uko byavugaga, ariko noneho ubu biri kuvuga ko nanjye ubu ngubu nteze amatwi neza, ndi ku mupaka nteze amatwi neza, ndi kumva amasasu ariko kiri kuvuga. Ubu ngubu turi kubona imyotsi hakurya ku mupaka. Ubaye nk'undasumuzo kuko nendaga kukubaza nti ese bameze bate, bazanye iki? Hari abakomeretse, hari abagaragara nk'abarwaye? Sa nk'utanga igishushanyo cy'ibyo urimo ubona ku muntu uteze amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Baje nta kintu bafite mu by'ukuri, kuko bakimara kumva ayo masasu, bakimara kumva iyo mirwano yakari umurego hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za FARDC, bahise bava mu byabo. Uwahigaga yabivuyemo. Hari bamwe bambwiye ati bakoraga uturimo two mu rugo, abandi bati bahigaga, abandi bati basaruraga. Nta kintu by'ukuri bazanye, babumvisha imirwano baza birukanka. Ntabwo nabashije kubona bakomeretse, ndacyakora ndacyagenzura, ariko mu bigaragara nuko nta kintu bazanye, ahubwo noneho bari kubera ko bagiye bafite imiryango hafi aha ngaha, niyo noneho bari kugenda bajyamo kugira ngo babifashijwemo n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'imidugudu ya hano mu Rwanda, babashe nyine kubona aho gutuza. Naho abamaze kuhagera ubu ngubu barangana iki, Gloria? Urakoze cyane. Abamaze kuhagera kuri ubu ngubu none ahandi 89. Hari abandi bagitegerejwe, ntabwo baraza, ariko kuri ubu ngubu umubare umaze kugerwamo n'impunzi muri rusange basigaye ko ari 89. Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika aho ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Tukivuga ku byerekeye intambara yo muri Kongo, ejo ingabo za Kenya zirenga 800 zageze muri Kongo mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ziyemeje gufasha kurangiza icyo kibazo
abo mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo barasaba ko izo ngabo zabarindira umutekano, bavuga ko ubangamiwe cyane n'ingabo za leta zibahohotera zibashinja gukorana n'inyeshyamba za M23. Jimmy Shukran Bakomera. Mu gihe imirwano irimo kuba, ingabo za Kenya zirenga 800 zasesekaye mu mujyi wa Goma kwa gatandatu mu gufasha FRDC kwirukana M23 ku butaka bwa Kongo. Izi ngabo zakiwe n'umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Lieutenant General Constant Makongba, aho yasabye abaturage kwishyira hamwe birinda uwari we wese wabasha kubatandukanya. Uyu yongeyeho ko abaturage ari ryo jisho rya leta muri no misi w'intambara ikomeje. Ariko se niki abaturage bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru biteze kwiza ingabo za Kenya? Ezra Kavamahanga, politike muri teritwari ya Rucuru, avuga ko abaturage bakeneye umutekano. Objectif bashireho izo ngabo kugira ngo zize no kugira ngo zidufashe kurangiza neza iriya mitwe yitwaje intwaro muri Nord. Tusaba abasore bose ko batanga bakajya kurwanira icyatubyaye, kuko nta kindi gihugu dufite, igihugu cyacu ni Kongo. Abasore bihangane binjire mu gisirikare barwanira igihugu, twubake icyatubyaye, tugira amahoro, tube igihugu kitagomba kuvogerwa na buri muntu wese. Kongo ni igihugu kinini, ni igihugu gisaba kurindwa n'abana bacu, ntari igihugu cyo kurindwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ku rundi ruhande, amoko aturiye intara ya Kivu y'Amajyaruguru ntavuga rumwe ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba. Bitese kuri M23 igaragara ko bifite imbaraga nyinshi ugereranyije n'indi mitwe itavuga rumwe na leta ya Kongo. Serge Muhizi Muheto n'umusesenguzi mu bya politiki ya Kongo avuga uko abona intangiriro ya M23. Profete buriya intambara ya M23 ntabwo ari yabo. Intambara ya M23 ikomoka kuri M23 2013, igakomoka kuri RCD n'izindi ntambara zabanjije. Izo zose zikomoka ku Rwanda. Ni guhera muri 96 igihe bazanaga Kabila ubwe ntabwo arazi yuko azasubira mu ntambara, ariko yagize umugisha abona baramuzanye baramufasha, ariko bamufasha mu buryo bwo kuturangiza, kubera ko niba baravugaga ngo Mobutu ni dictateur, ariko tubyuze yaduhaga ubuzima. None ubu ngubu bo baje bari gukuraho dictature, badukuraho ubuzima, duhora mu ntambara z'uruhererekane, kandi byose bikarangira bigaragaye yuko u Rwanda ufasha abo bateza intambara, cyane cyane ko bageze igihe bayobora n'iki gisirikare cy'igihugu. Ku ruhande rw'urubyiruko rw'abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ko babangamiwe n'ibikorwa by'urugomo bakorerwa n'abashinzwe umutekano bo mu mujyi wa Goma n'ahandi, babashinja gukorana na M23. Vincent Tegera ni umuyobozi w'urubyiruko rw'abatutsi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nko muri iki gihe turi gucamo, urubyiruko rw'abatutsi rurarenganye cyane, ruri mu bibazo bikomeye cyane. Ubu ngubu inzego z'umutekano zirarubona, aho babona umututsi ariho hose bakamwikangamo M23, aho babona umututsi yaba ajya ku ishuri yaba ajya mu bikorwa bye bitandukanye bakamwikangamo M23. Ubu ngubu dufite ikibazo gikomeye kuba abana bacu bafungwa buri munsi uko bwije n'uko bukeye, nta prison ubu ngubu yo muri Goma, haba kuri service ya renseignement militaire civil hadafungiwe abana b'abatutsi bahorwa kuba bari gukorerwaho iperereza kuba ari